Mutaalamu wa siasa Oscar Mutugi, muteteri wa kioto kia mwingi Thuranira Salesio na mwandiki wa kiama kia Nope wa Jamiru Mwiti Karute baugite nandi nikagita kaura wari gavana wa Miru Kawira Mwangaza kurandurwa. Baugite rungu rwa wathani bwawe kigina kia mwingi nikionekieta gutumirwo ura gutibatere na nandi nikagita gakwenja na kuona ina mbeche ijire na gwichokia kiri mwingi. Baugite kinya mutari mathabu munene wa thirikari na atariritie umberene utumiri bwa mbeche butiagirite Jamiru niba kuongera na kuga kwa miaka 3 Miru ni amukirite milioni 42 indi guti murandi jo gwikumiria Jamiru nibatariritie wirigiro bo Miru nandi kugwatanira bakiuga bari na witikio mutuma toithingi akareta antu bonthe amwe. Maya igoro koti ya mirimani gwitikiri ugambi bwa mbunge ya seneti bwa kweberia Kawira Mwangaza OBC nandi naru akiaria muteteri wa kioto kia mwingi Thuranira Salesio na mwandiki wa kiama kia Nope Mwiti Karute nibaugite akaneko kagita kuthingatia kigina kia Miru araba kuga riboti ya controller wa budget na auditor general chirauga Kawira Mwangaza natumire kigina budhuku kana kigina kigite kuonekana kiri mathabu jao na nkuruki bakiongera kuwa kiri muswanda jo kweberia Kawira Mwangaza OBC ne itiaro utumiri budhuku wa kigina kia Miru ni riareo na ndini baugite no mwanka kuthingatira ukonekani na kigina kia Miru kiri kana gietaga agwatikana kana bisa barabara de OBC ne awe bagwatikana bagitumirite budhuku kubonde bekirwe mirigi na bethire bakijukirwo matagare ja kiwatho. Tuonete report ciumirite auditor general, report ciumirite ya control of budget na Miru kothoba arikana kiri impeachment ijirere ikitwe ni Mheshimiwa Mawira indekirite nyani utumiri buthuku bwa mbecha ki report yeu na inda reportete kwa EACC na kwa DCI, lakini onto ni issue ya kiri impeachment ndwangi chiejiri chiambirite imbetere mwanga issues chia impeachment chia settle down na nandi ni onto chia settle down nkathinga toria ndathingatite kairi mwanka mbeche che Mumiru icho ngugire ntigere nene muno thaine kurikava mari ja Mumiru jare are tumite a impeached najo na Miru ibaije already ntembe na mianikite itumionete ta tukumenya na rambe cha Mumiru itumiri buthuku na mbere antu bara responsible in their sagas MYS, MEWAS, Liquor Board. Already nda make a statement kwa EACC. Inyeche tukathingata nontu ituje mbechi mwirira tumairwa from those sagas kenda chieta kuthithia nteto ya unkumania iria koti iraregera. Ukia kwitho ni CEC urarite mbecha cia Miru aku accountable. Ukia kwitho ingavana urarite aku accountable. Ukia kwitho no kana urarite mbecha cia Miru cienyangi katware kuona maendeleo. Itware na ngare kwinja rui up to date indruya na change kwembecha cia tiche kuthithia mantu mana cancer center ne tiri mbecha cia woka itokwa aggregation center itathira turenda kumenya atiri mbecha cia Miru inaireta. We can't see anything. It is time to account coin by coin, shilling by shilling. Noro ke dwarite mbecha cia Miru miri niwe mithatene niwe. That is the only thing that we are saying now. Ni migambo eregwatiri ni muthuju wa gisiasa Oscar Mutugi akiuga Miru monkira narua nithirite kiamukira kigina kia bilioni 42 na kou aruria Miru ni batege maturene jabone ketha ni bamukirite mirandi yege mungana jou Miru County mwenka ara umaririte ithritwe ya mukirite billion 42 ndene miaka 3 42 billion shillings na kiuria kiria ngumenya gikorwa kia mbere ni kethera mbecha yu billion 42 kuno chikuoneka ndene Miru County na we kwithiro eberete ofisine akethiro age expect ana ndi protection ire are enjoy aga ofisi protection withiro ekieberao na neo biuria bibingi biria bigukonia utumiri bwa mbecha na magamba zangi zara maingi including igamba ya sniper iriomba kwithirwo age expect magamba zaza za muchumbura sana na ingwetekia mukario Miru kiriomba kwithirwo age expect muno tha ici inaandi kwithirwo kwina accountability na nara gukethirwo kwina culpability
criminal kana otherwise sheria na ndithiro ikithingata mukondo zwayo muthiene mwitika Ruto aruga bare na wirigiro na witikio bunene mutumanto ithinkiani woretete thiri na ngwataniro kiri mongo jojwa Meru twina imani ati ituma vira bionthe biethiritwe bie Meru bia kisiasa bikuthira and nkithiragia nkaua uwe wi muneno thiri na twina imani thiri ikonekana Meru as from today going forward. Report rateto sheweru weekendi reakwa rieto ni mutuge kare.